penting hujanan orang teh naik ngebit ulang itu. Juga orang sarua. Orang Ngopi we. Ngopi. Lagi hasil pindahkeun ka imah. Hatepna apa penghuni? lamun kitu dong diomong-omongkeun pas sok nyamber Ngade. tapi cicing wae gitu. Cicing. Ngedengeun Ngedenge. lu boy penghuni. Coba. Wah, coba ya asli bener kayak ayeuna. Bagaimana tanggapan Bapak Jaya? Kalau menurut pandangan saya itu di situ ada sejenis makhluk genderuwo. Oh. Matanya merah menyala. Sareng aya deui nu namina eta jelema kasep di dieu mah cenah. Begitu ya. Sarabeun atuh sarabeun. Kan sauper gilik doang sih sama aman. Gojek jadi paranormal ya. Aman sih. Aman gitu ya. Aman. Gojek Kalau jadi ada paranormal garis gara-gara yang- anyap. Tapi menurut Bapak itu auranya aura apa di sini itu? Di Pak? sini auranya kelihatan sebelah pojok kiri gelap. Gelap ya. Gelap nggak ada lampu. Sebelah pojok kiri dan sebelah depan itu kalau menurut pandangan secara batiniah itu seperti ada kampung siluman. Oh, sebelah situ Pak ya. Ngeri juga Pak. Bukan kampung Karabat, Pak. Bukan, itu ada kampung siluman. Kalau kampung Karabat di mana, Pak? Kampung keramat itu adanya di ini Paledang.